bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Usamla rangba ubanapo kajela Meghalaya. Ia balatip kerteng kemuba donbor rumnong. Ubalawan raknam ya kajela Meghalaya. Hakisnem bat kipor kibala lenyok syadin. Mentak kentiru uni usamla ulawan raknam biang. Ya kajela Meghalaya. Da kaba ula job bat ula long kumula do. Hakajingya kop jong ke Mr. Asia Pacific Bodybuilding Championship Arajar Arpusau bala penyat da ke World Fitness Federation kabala sedang nadu ka live waiterik unailar hadu ka arterik unailur hati TIU Theater Makati City Philippines nalor ke khusnam ka ba ulayo ra kumula do uba donbor ulayo pediang ru ya ke Provisional Division License na ka World Fitness Federation but ubadairu unong ilek kai ubaningkong tam na po kajela Meghalaya ban yo ya kabakum kadi ka license laong go ba rumnong ulalaj ban mi khmat ya kari India haringkat ki hindreungut ki weipat ki rang heksa nangta khandai ngut ki nongtrei jong kani katanat badru haka santrik unailar uba rumnong haringkat ke kurim jong u kilawan paino sala ka jong kajela ya kabala pediang sngobha yaki di bahayeng hasem ha maulai nong kwar habayo banyak keren baru ba rumnong uliat hu ba kakam kaba ule kamlong ke basuk banyo ra ya kani nam la du namar ba uhab ban yang rensan lang bat kinong ile kai jong ki weipat kiri ki bakham he men henry ulayo pat ya ka jingjam nagalyang kasinong maulai nong kwar harengkat ki bahayeng hasem kila penpau ke jing sngo sarong na kebenta ubat donbor rumnong ubalawan ra nam yang sasisen amtang ya ke yeng kasem henry ya ke jela badru ya ke rihi barok ke wei ubat donbor rumnong menta ule ate kontrak bat ke World Fitness Federation lingba ke pro card hapo ke jing alam jo Grammy Lansfield ubadai u president te kapampo ri nga banyo ide kamat adu arja kat sa bru baksa ki nomor steroid be te gash kan shay kata te ga jim khe jom mo shu mo ha khe un shan Penpai kedor sini. Di ailang na kakur ya kini ka krim na bantay don. ngakhteng I donbor rumnong te ngasa po mulai nang ngari ka stong chong de po mulai nang kwar te benta de boyo rio ngasa po mulai de biki malitri ta ini si benta chong kalong kadi ka title bang yo mta di ka Mr. Asia Pacific te kadi ka sin ka kasin di ko man hus na ko bang ni kun ha ka ba ngala yo ya kanam ya ka title long ha ka kadang bronze kapalay te wakata chum na do di khaman te misnem arjar pulai ngale bha apikre ka bet jong nong ta musnem te mtaw musnem arjar sa wan biang sisin ngai kun me ka title Asia Pacific te arjar sa te ha ka ba la yo e kanam la do ikni ka jung musnem mta Mr. Asia Pacific te arjar sa te ba kum juru bat ngayo e ka title ya ka pro card melihat mo long pro athlete long parabol man kapon long bunsin long ngikum ka po ka long ka sports ka banga don long bodybuilding nei te kalong ba ngi khun ko ami chat be te long kumusong nga long menta di sin bringkong nang Meghalaya long banyo ya ka kadang ko ka pro ka long ka bodybuilding pan long pro athlete te ngari bringkong menta te long sungu ni kong kani te sungu iblay trakra play nga ni kabur pangala ban khun bakala ban kuntak mo ban yeng ba kun chu di ka ying chunga ya kalong ying chunga log in nei men parai polok porjor ki mama kha ki man te bolo hi jingarap ji sport ki
te klan maki nganum lah pun poi hane kata kani kalau mau lai poi 3,000 August te bat strik usah tembar te ka kemusi nang po bling nang ni ka prejudging bat ka fine bat ka main event te ka prejudging nang lai poi te ha ka main event nang strik usah tembar te ha si strik usah tembar di clear nga panganyo title kumta Pilih represent ni ka team mikhaya te ba kumjut ni team India ha ka association joka World Fitness Federation WFF dia ngidan boro khatsan mun mula po may kaliapat na mikhaya ta mo kita kiwi lo na khatsan mun long ngidan ndumut ki athlete bat ki basa apa ki official te ha ba ilok ngaru di official te bi lawan kum i team coordinator man coordinate ki athlete singi balok ni entah Kidang don em kum kiwi pat ki offer na kabanta jong pi bapin wani simbanta lani bapin long kum uriu dkhot jong kano ka association hot te long hatu kasi mo kan job long mas job di ka competition ka te kilawan ki certain company ko ban tai ka op ka tai ma te nga tai contract ban ka free labs nutrition te so contract ki ba kum julu ba ka World Fitness Federation hakaba nga so contract nam tak ni ka prokat kumalong na ini ne te kata te u try jong ni ka World Fitness Federation di Australia Grand Slam field ta kalos nam pi ayu kontrak bat kanika te minta long ka kontrak dari sistem kontrak ba te habis ni buat every year kan ta manus nam ka ni no ta te long mo kumusyo ang man sports bigilit ne dara de ka bodybuilding ne la de ka arm sling ne la de ka muay thai kickboxing boxing kan lo ne ngilit untuk baik pandang kawan pai ka jipun ku burom nak soka ka don mai ku musyong lasai kan dun trik satumba te la khot la ba pedang sumpai nga ang ayo phone ka message nak soka hak bau CF chief minister ba di sport minister ba syaklian kin pedang burom ni lasai du trik usa tumba te kumta hakani jipang burom juki kumba usnam ladap mga khun wan ben khun ba ayo itu ka bronze dei te ki pedang burom ni nga te mayo ka husnam kumta kunjuhi te ngasu hu balasalu kumta kin no kajiptem burom juki kana kunjuhi tama bolong ba bakin plate li kin julet li ngayo be ta percaya pi te bolong man hoy ji kun persa te shabab ka khame naman ba long kumusyong ba kibriu khamhe ka jeans gentik chungki long kala khamher long kumta mo mabli ba ka jeans ka gentik chungki ba jungi ba pher kumpuni ka isya patsip may kun haka bang kun hapo may kun category ka biak to ka job mo ya ka title hapo ba kun overall pat ka khabe kham paji nga mabli ba nga kandu ba kini ki rang dok sa pat na ko kum na po Cameroon Nigeria te nata na po kanika sunong kulong maka Cambodia te ba Philippines te tu khamlong yao khamlong ka dok sa tabo kataru hot kajing kre long kajing kre chunga par kamde su long tak sistem masnam long kalaya bulsnam te ba ngaingo ible ya bu long ai nga taka bor taka sap long taka mo pangala man yele pasa ki long te kata hi te long bangyo ra ai ka nam la do ke ay papisyat kilang net ilo din akilang net nil jom hapo ka gym hapo kolopati ka kateng jom gym di Polizu ita juga gym di ba Ubri Franklin lalu hot ina play ke gym te para jonga upai ba i mama play ke gym mama jonga te juga gym di ka together strong gym te kedan ni pomolan kwar te ke gym jonga kalong ba la kumusyo long apre pesang nga po Bolizu te plus long sakwe long ba ka train hajan ni te galek kai te pokolopati Bolizu te taken ki yang baru kalau long hot long compare pi dan po ka sports ka wanga dan ane no sports su desi la pandai boxing kickboxing ba mau ne te long ji tu hom pam long ba ada pi kwa one box sports kan to le taling dan po ka por kaya ka balong ba bun ki kena sama ta ki ngom ki jing pam ki drugs ide te ban ker da ta de long kai ko long ba mi pa kwa banai long ji tu hom pam ke no kalau panikai loh kum ni mencuaki long kum masih omoi ini mungkin nanti mencuaki mikpa kai bagi orang ini kalau kret kot bah le pam tam mungkin nanti start
buat kabam ta ba kajuk kolong bai khna hot ni man hikai gi bagi khat kon bagi pulia kun thi ai tang ba long ba kajuk lu long ni man hikai kun bagi don po ki ni ki activities sports activities long physical activities kin long kajing don joki dei kan penong ki bagi tenang kin te kajing pesna joki lesi don po arm wrestling lesi don po boxing lesi don po kickboxing na po muay thai apo karate apo kubah sports pangadon bodybuilding te kai bagi kolong kini physical activities lai don dei ka discipline kawan ala ka discipline kawan ka pelong itu kena dei ba sibuk mentang dai ada no school ada no college ne ada dei lala bin song makias ni stay bo indon bi brio bin song kaya entah ba ile i kamas ni dei la berkat masih nak kai habis sejam masih berkat habis practice habis kata kan ka divert long ka pen ya ka mo ya ka jubut kat kena te mentah sibuk mentang don di komision mengakun ada di komision kiwan te kena sibuk mentah kajimut joki ka long ba lada master jupuli lawan sport lesi ko po MMA ko duju hapo ka sport sungi ko gym ada lang ali songka di perlok ngali kini ali katai karakta ka ban compete te ali gym ali sport duju katakan no ko penong iki pat no ba banong discipline balat tak nunu ko te nga kuntu kum pami kena par khoi bat kum jo bi pa long bakin I'm sim yakikun yakikna samna par khoi ne bakin tan pokin nunu ki sports activity nampun body ki lese ki wan sports bang dan bodybuilding ane ka sports kickboxing ane ka sports boxing ane ka sport arm wrestling no sports football te tamang kuntu kum pam baki dei bandan bet namar laki dan kapelong ki bakin long discipline kapelong ki bakin long consistent kata te katakan ang mga uday snow wala kwa te ikaw mga handa sungo uday ba uyap tip ba dorbo rumno bang kali ihap hoy la sa ha snow mulai berki ano mali atay tangba uday sama rangba ubra helasan po ang snow jogi bade limba kani hamu ni por mga gusto nga ya ka jingsu buram ni ko ihap irajin trishka ko jogi dadu por ko bayda khna do por ko mata bayyo ihali ka buram na ka World Fitness Federation ban ini tiru bade limba ka jing trishka jogi kamli nung tiga wasuk bil poy shiri thau kum nakalya jungi na barbodi ukna snow jungi uhe usan ban hari ka sungiru niko iwanro po yen kebe hani moral ko ban ni nakalya jungi ngimdon shi lo kumai pat long ngai tang man ong benang kiu separang hari ka benta ba idan ban benol ko luksa ya itu mlang kasalang ikikun samla kiba kumba pila yo snow ga yo i nalu pasdam ba kumno na garanti ka ba iya kamli ka masuk bat bun kun samlaru ki kwa ki mon nam ta ti ko ha mai ila luksa nam ta joki ya nam ta di snow ga bangi mi shong isa ka ku juru ya snow mulai berki normally ya ka snow mulai hi bro we bat ya stiet ba kali hi bro we i kalong ka ba ni yo itip kende bat ni pat yo hi lu ban ya kendo bat ka isi snow ya ka bangi sanang ya berkat ini kam nam ta ga jing wala uro jui nangit ba kamli ta kasno go juni na tay kerpang kasno mulai ki normally ba kum juru na tay ka mulai hi bro we na tay kendan hi ya ka jing tmu ya wa ko buram ni samla wara ya buram ya kasno hi bro we de ko ba buram komlo ni suban ai mo yo blei na benda bolori wa sumal na gamta jangi wi pe wi ko jangi mana bukan kapor nagu mending ilaya yo kapor ilaya som khat ha bai dei ba nam taw ni wi pusa boleh yo ya ka Asia Pacific Championship halo jangan ni building fitness mo dei tamanga punya dari kapok sana kimi bakini ki mena sam angkat le bungi pi bakini ki kimi ki jongi ngelayawan nomor 1 lada we have position iru
Nanti lailum ilayalang na puta kapurang kejungu kalau warak kan di kapurang na puta kayi kasem kejungi na puta kakur rumnong yang pura kawai bakamtam harbo layo kan di professional division license kap kejung sutu kejana emat nani lupa magadi apa dan layo mana lupa saya kan di dari kasem kebenengkong ya kaba ini pusat juga luar dalam tangga ka yang kasem kejungi Rey na mataka sinong katha ban na mataka stidi pura kawai